Bakwela bakhona emakhaya egameni likaJesu, umoya oyingcwele, Jehova onamandla, Nkosi yamakhosi, uNkulunkulu waphakade, nawe umbuyelo okhona ekhaya Jehova namandla, uNkulunkulu wasezulwini, ngicela ukuphila Nkosi yamakhosi, umphe mongcwele hlanhla Jehova namandla, umphe ukuhlakanipha Nkosi yamakhosi, deleza umhlaba umvikele, uNkulunkulu waphakade, moya oyingcwele, moya wenkazimulo, umoya wenhlanhla, phakame isithuna sakhe, imali ivuleke, inhlanhla ibe khona Nkosi yamakhosi, wonke osende SMS nothumela ama-voice note, uNkulunkulu waphakade, ngiyamkhulekela egameni likaJesu, ufuna iy'washo zami zifika kuye zimphumelise, uNkulunkulu waphakade, make ephupha mongcwele akhumbule, ngiyaphuphile angiphuphe Nkosi yamakhosi, ngimkhulekela ngimphilisa, kukhona umbuyelo okhona mongcwele ogulayo, phile ikhanda libuhlungu phezulu lesikhaleni Jehova namandla, mdaleza umhlaba, phela ukukhanya ngikhulekela imali Nkosi yamakhosi, emagumbini omhlaba phakade, haleluya. Umbuyelo okhona ekhaya Disemba manje asikhulekeni sicela uNkulunkulu thandaze, sengifikile manje ngikhona ngisePiet eMpumalanga, ngifoneleni amafoni angangeni ngisesigodlweni sami, ngiyafika emzini womuntu sizobethela, ngifike emzini womuntu sizosebenza, umuntu mayitshontshelwe, umuntu mayefuna ukugezwa, idlozi siyalifaka ekhaya. Idlozi liyafakwa ekhaya mathi ngiyafika ngithola amadlozi asekhayeni angaphandle, noma makho angaphandle olomkhulu wakho ubani ola ekhaya base nenza umsebenzi akukhanye lutho, ngifike ngimfake ngithi asingene mkhulu bani, ngifike ngimfune emoyeni ukuthi ungakuphi, ngixhumane naye ngikufakele yena angene phathe ekhaya izinto zakho ubone ivuleka zothola uthwele ungatholanga, kanti labantu benza umsebenzi sebayakhona bangenile bonke basekhaya bayeni. Gijima uye lapha kuDr Dlamini Mthandaze, subscribe, comment, ubiza nabanye, umkhuleko kaDr Dlamini esizana kakhulu, uyaphumelisana, inkosi ibusise mbuyelo khona ekhaya, ngisayoni ngingumthandazi, ceki bala la muntu sebagijimile-ke bala phaka TikTok, bafike babhlokha i-TikTok futhi benza ukuthi nibukela kakhulu, babukela bakhona emakhaya, ngeke baze balunge, ngeke baze bangikhona, no bangavala kodwa bavala isithuna sami, bavala ini bona, bavala into zabelungu. Ngiyaphambili Dr Dlamini, ngiyanithanda ukubukela bakhona emakhaya, uNkulunkulu anibusise, sikhulekela imali nenhlanhla nempumelelo nemishado nakho konke esikufisile, niphathe kahle ukubukela bakhona emakhaya, nimazi uNkulunkulu, abangasekho emhlabeni asibakhonzi kodwa siyakholwa ukuthi bakhona, inkosi ibusise, haleluya.